COVID pegat kegiatan lagi biasa, mall dibuka, adanya sekolah dibuka, tapi tetap mengikuti protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak dan sebagainya. Jadinya lonti pek maksud dia mangatnya urung baca. Kan tak lah. Bang ni ada brosur tentang apa itu new normal. Jadi di masa COVID ini pemerintah ingin melaksanakan new normal. New normal itu kegiatan yang berlangsung secara normal di masa pandemi. Misal mall dibuka, sekolah dibuka, pasar dibuka, semua dibuka. Tetapi tetap menerapkan protokol kesehatan seperti menggunakan masker, cek kesehatan. Hana masker. Kalau nggak ada masker harus ada. Tetap jaga jarak, hanjat dodot satu sama lain. Ramai ni masjid lagu aja ramai-ramai. Oh, jadi pura bak masjid di nadanya di Aceh guna zona merah lah. Jadi untuk melaksanakan ibadahnya mantanjat. Tapi untuk watakan zona merahnya semua kegiatan payah guna protokol kesehatan, payah pakai masker, payah pakai hand sanitizer, jaga jarak. Jadi untuk jaga masjid juga dibatasi. Eyes, you look away when you pretend not to care. I like the dimples on the corners of the smile that you wear. I like you more, the world may know, but don't be scared, 'cause I'm falling deeper, baby, be prepared. I like your shirt, I like your fingers, love the way that you smell. To be your favorite jacket just so I could always be near. I loved you for so long, sometimes it's hard to bear, but after all this time, I hope you wait and say, love you every minute, every second, love you everywhere in every moment, always and forever. I know I can't quit you, 'cause baby, you're the one. I don't know how, I love you till the last of snow disappears, love you till a rainy day becomes clear. Never knew a love like this, now I can't let go, I'm in love with you.